Иванов ежелі Академия драма театрында чуваш халық артизі Галина Мадеева шуралнырынба шер жол шетіне халалланы азынока жертірі. Она туры сасыне де, клеткіне де, пулдарулықне де паны тереш ештежізем сумлы сцена остыня заилзе. Галина Мадеева ялдан печеклех тепхуана гусагильнескер малданлаза чавашвада галашман. Школ бедерзенехвал Ленинград-3 физика ба математика факультетне вренмегене. Шабахта артист пластурдам вайларах полна. Пиндедығыр жер херах премеш шулда, Мускаври театр институтне вренмегаять. Унчен тұрышсақ чавашва калашмағынығать. Хаярвар жывық денжи педем евролыға чатса иртерме деветюнын, а копта жавна варманда гасна. Сцена осталых невара Галина Тимофеевна тенжибе Павла МХАТ артизы Михаил Тарханов паденже дуптана. Он бабрле Мускавран пиндедығыр жер херши чемір шулдан вренце таврына шамрыксем чаваш театрне шене варгышкыртне тере СССР халық артизы Валерий Яковлев. Осталых Алла еліне візе мұнда. Психологиялы театр, мүлі бұрынмалыне. Унчен де болық, лайық артисемішленіға театрда. Борис Алексей, Ургалкин, ваш театр бұрынайд. А онда Палагин де Мадееван тевізеде. Шавдері пызық пұлдарулы, шавдері талант артистка. Онба шерім жолытла әшлене. Чуваш Академии драма театрын сцены жинже Галина Мадеева водоролда жолдырышна. Тірлі жанрова рользем калупама дюргельнеонын. Николай Терентьев пьеседыры хвартна хумзем ширана жабаще спектакльдевал Мария Ульянова. Николай Айзманын Кайгай Иванара нашташ. Шавынбегех Валерий Яковлев хвартна телейбейлем юнлы туй спектакль зенже выляна. Она ытларах ширип характерва хирарым роли зене жанзабана. Пур спектакледе палах кавазада подереймень. В Земпурде театрын ылдан щупщине грзеюлна. Галина Мадеева на шавнбегех радиоба телевидение ешне тодыжах яваштарна. Хын эштеж зеневал яланах, щинлах, малдыре трепу малы берге азельдерня. Галина Тимофеевна на Ленинград врензегизесне шитмелик мешулда. Хында парле шлеме бышларымыр. Касырызыны пірле жүрезе, гостиниценче ялдақ пірле бұрынса, қына жүрдезенче. Бейді ұры ғамалы ерарым чығыл, бұрнышла. Яланақ бұлышмадары жатшы, ұры аврендеч, бұл ялна қалачы. Ұры чуынлы болыр, ұры ғамалы болыр, ұры күні, ұры бақты аврынаттечі. Сумла стешне халваза Академия драма театрын артиззем Аймандарын шильдымане спектакле вылярыш. Чуваш Вали Леонид Петров.